Jimmy, lakay. Agriing kan. Anyat oras Jonalyn. Alas 7 na. Agriing kan. Ta schedule ti dialysis mo ita. Uwan gaya man niya. Naimbag ta rin ni Ingnak. Bakit? Ala, agmurmuray kan. Ta inakagidasaran iti pamigatan tayo, Jimmy. Lola, napananda na ng kantatang? Napanda iti doktor, apok. Schedule nga binti dialysis ni tatang mo ita. Nakaturog ka pa'y itay pimanaw da. Ay, agimbag ko man agamin ni tatang. Tapno saan dan amap-mapan iti doktor? Wen, agimbag to, apok. Pagimbagan ni Apo Diyos. Saan samat adangdanggan ni Apo Diyos ti kararag ko, Lula? Kanayon ko gamin nga ikararagan ni tatang. Ngam apay ngay ngahan nga agim imbag. Agimbag to, apok. Saan aga po taing kararag mo kat masungbatan adagos. Iso adi mo sasawan ti kasta. Wan, Lola. ala, umay katagar mo sarkan, apok. Mapantan ijay kusina. Jimmy, rumwarak ha. Mabati kayo man nanditi balay. Papanam ka di. Bakit? Nag-text di kumari ta maestra. Tangdanan na kanong aglaba. Isupay ti tangdan ko lakay. No kasta. Saan ka mapanagla ko ije paling kita? Saan man? Mapanak to ano malpasak nga aglaba. Nabanbanog kanton Bakit? Kabailak, Jimmy. Ura niya klase ti trabaho. Sirkak. Gundawayak ta napigsaak pay. Oh, apay nga agluha ka. Pasensya ka na. Bakit? No saan kumakasto iti salunat ko? Siya kumatagtrab-trabaho. At daka kumalang dito'y balaya para luto. Para aywan iti anak ta. Pangaasim, hindi ka kumagsangit. Laki ka. Rumbang lasi ka tagbalin anatibkar. Pasensya ka. Diyak kabalan alapdan ti agsangit. Tunggal makitak ti panagrigrigat mo. Bakit? Sana siya ti panunutan. Kabailak na ito'y. Para iti panagimbag mo. O sige tani aldawan. Rumwara kon, Jimmy. Agawid akon, tanakalaba agmatan. Inakbiit kita anta asawak. Saak tumapan aglako itinatang iti ili. Papanam, Jonalyn. Ha? Agawid akon, Tata Rohel. Umay kalumuganan. Tani, adayo pa iti pagnam. Ha? Ay, saanan, Tata? Exercise kon da ito'y. Umay kakit din. Mabain ka pailaan. Umay ka. Ah? Sige nga ron, Tata. Kumusta niya asawam, Jonalyn? Kasjay, agpapaagas latta, Tata. Mamidwa iti makalawas ti dialysis na. Ay sos. Kasi kamot nga ron Pangalalaan nyo nga iti kwartayo. Kit makilablabada kamot lang. Adaahen siya pagpatpatulungan mi. Ngam, saan nga amin kat itadda. Adalat tamat gastusan mi. Iso amasapol nga agsalukagak, Tata. Mapanak makilabada. Kalpasan na, mapanak aglako itinatang nga angkat ko iji ili. Ay sos. Kaasi kamot. At tinasayat. Mapantabiit iji balay. Ha? Apay, Tata? Addated ko abagas. Kundad dumapay. Tulong ko kada kayo. Ha? Ala? Nakababain, Tata Rohel. Awan ti rumbang apagbainam kanyak. Kas kalasabsabali. Agkakalugaran tayo. Isu arumbang lang agtitinulong tayo. Awan ka di pa ni nanang mo. Kulin. Awan pa'y tatang.
Nangangatan ni nanang mo. Jak amu tatang, baka aglablaba pa'y laang Kaasimot ni nanang mo. Kaano nga ta nga agimbag kayo, tatang? Dandanin, anak ko. Idi yu pa'y lang nga ibagbaga nga dandanin, ngam nagbayag ngay. Ha, ada tao, tatang. Amangan no ni nanang mo daytan, anak ko. No kasta, saan ka na mapaniyiili, Jonalyn? Saanan taldawan lakay? Saan na bale? Addaingtid ni Tata Rohel ang bagas kang groceries. Nangtid pa iti kwarta. Tulong na kano kada tayo. Ha? Jakla yung pagkarupan na singput gayam ni Tata Rohel. Naimbag man? Bakit? Wan, sa pa kano ti mapan ije balay da inton bigat. Ilaba kano. Katun di ka una agbambanog bakit? Dahil ka ba alam alabaan ti awatam? Wan, may mayat kit di ano ado ti labaak. Tad ado ti tangdan ko lakay. Oh, at tititangdan mo ang naglaba, Jonalyn. Ha? Ala, nagdakkel unay daytoy Tata Rohel. 2,000 mo't daytoy. Wen, tulong kung tidaduma kada kayo. Ala, nakababainan kada kayo, Tata. Di ka agbabain. Takas iti kanayon kung nga ibaga. Awan ti sabaling agtitinulong no saan ada tayo. Isunod da ka sa pulam. Di ka agbain nga umasidag kanyak, wen? Agyaman ako unay, Tata Rohel. Nakasingsingput kayo kada kami. Ha? Ninanang, apay nga ta. In kakitain bakit? Amuam na niya ti mapaspasamak kinkwana. Wen, mabitla nga rod. Nagsakit unay ti tiyan ko. Agrikos ti sakit naging kay ti sikat kan bukot ko. Mahulawak pa ikit din anak ko. Ipan kayo ni ospital, nanang. Saanan? No ipan ko nakatanya nga rod. Awan kastusan tayo nagpa-ospital anak ko. Saan nyo panunutan ti kwarta ta may diskitaran day ta, nanang? Mabitlaan, inak mga yabi ti pagluganan tayo, nanang. Ha? Ni Tata Rohel? Apay nga ta. Hello, Tata? Ada ka diwaya minton bigat, Jonalyn? Kwa, jak pa'y masigurado, Tata. Amangan nga min makonfine ti inak. Agsakit nga min ti tiyan na. Anya? Bukas ta, ada kayo nita ospital. Adda kami pa dito'y balay, Tata. Inak pa'y lamang nga ti pagluganan mi. Idaray kayo di ospital ni nanang ko. Siya kundi mangitulod ka na kayo, Jonalyn. Urayan da, tumaya ka dagos. Bye. Ha? Nanang, itulod na tayo kano ni Tata Rohel di ospital. Kumusta ni nanang? Bakit? Maopera ni nanang. Taada kano ba to iti aprona? Anya? Isa arumwarak matla adagos. Inakagdiskitar iti kwarta lakay. Pagdiskitaram ngay. Bakit? Komporme ditan. Sursurak amin nakakabagyan tayo. Barang pautangan dak. Ay, sos, nairanamot nga awanan kami kaanakan. Hadda nga min naggastusan may. Pasensya awan maipautang ko kaanakan. Ala nga rod, agyaman ak ulitag. Pasensya kan sapay ko matamawatan na kaanakan. Wen ulitag. O sige, mapanak pa'y nga rod. Nilaangan Tata Rohel tinamnamak. Sinursur ko amin na nakakabagyak. Awan tinaipautang da kanyak. 5 gasot lang tinadiskitarak. Diyos ko, sapay lang ko matada mautang ko akwarta. Awanan ti amok nga sitkan. Iso atulungan na kuma, apo. Jonalyn, Tata Rohel? umay kalumuganan. Uwan, Tata.
Mapan ka di ospital. Apay magmagna ka. Kwa, nagkapuak ngamin iti ayan dagiti kakabagyak tata. Napanak nagdiskitar iti kwarta, ngam awan mat na itedda. Maopera ngamin ni nanang ko. Anya, ay sos. Kunak matkin ka, ano adda ka sa pulam, di kagbain nga masidag kanya. Tata, Ala, agdiritso tayo bangko. Tay nakmangirwar iti kwarta. Tay kan kay ti busbusin nyo di ospital. agyaman Tata Rohel. Ikarik, agbayad akto. Barang makasapulak ton iti permanente at trabahok. Tapno makabayad ak kada kayo. Nangalaam iti kwartam, anak ko. Pinautangan nak ni Tata Rohel, nanang. Ay na, mailumlum kan iti utang, anak ko. Pasensya kan Jakmat ni namnama akasto iti mapasamak kanyak. Ala, sana bale, tandaan busbusan tayo akwarta. Sa apay dialysis mananta asawam intun bigat, anak ko. Wen nga rod, agawid ak intun bigat, tay nakipadialysis ta asawak, nanang, ha? Wen, anak ko. Ay, ingka kitaan dagiti agamam. Sana bale, at damot dagiti nurse amang bantay kanyak diti ospital. Pasensya kayo pay laang nga rod, nanang, Panawan kayo. Angam agsubli akmat la adagos. Apaman ama ipadoktor ko ti asawak. Hello, Tata Rohel? Umay ka dito'y balay, taddaitid ko ken ka, Junalin. Ha? Alam tinayon tinted ko akwarta. Sige, Tata. Agyaman akmanan, ha? Okay, bye. Urayan ka, Junalin. Uwan, Tata. Naimbaglakit din tada ni Tata Rohel amang tultulong kada kami. Papuskula kung tirupak nga umutang kan kwa na. Sana bale, taisumot ti mga idijaya iti tulong na. Anto'y ti kwarta, Junalin. Ha? Nagadumot tanday Tata? Wen, tapno at da reserva makwarta. Tamok nga ado ti paggasto sa mita. Tata, adon ti utang ko kada kayo. Madanaganak. Mga numarigatan akton nga agbayad. Saan mo nabayatan dayta, Junalin? Basta... Ha? Kinapudno na, Junalin. Agayatakin ka. Ang di kagdanag. Tasaan ka nga apurain ang mga klon kanyak. Tamo ka pampanunutam ti asawam. Saan ka nga agproblema iti kwarta no makirelasyon ka kanyak? Tata Rohel? Ulitek, saan ka nga apurain ang mga klon kanyak? Basta ikarim nga paman ang matay ti asawam. Makiasawa kan kanyak. Ipay ko amin na kasapulan nyo. Kanin nyo, pagbayad iti dialysis ti asawam, ken pagagastinam. Isungag panunot ka na imbag, Junalin. Diyos ko. Itapay laan. Agkidawa kon iti pamakawan kan ka. Tasigurado ang makabasulak. Nututupak ni Tata Rohel. Pakawanan na kuma. Apo. Nila Tata Rohel ti amok ang makatulong kada kami. Kaya't ko pa'y ngagbiag iti napaot ti asawak. Kastamat din iti inak. Iso pakawanan na kuma. No daytoy laangan ti amok awakas. Tap nagtultuloy ti panagpaagas ta asawak. Daytoy ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Nanang, nalpas ka din nga nagkararag.
Uwan, anak ko. Kunak man o nakaturog kan. Ur-urayan ka nga agid dadlitoy abay mi kan ni tatang. Ala, maturog kan anak ko, wan, tanirabiin. Ang mga numalukag ni tatang mo, naimas titurog nan. Wan nanang, agin narakop tagarudan Kailiw kon maarakop ni tatang. Agungat matgamin no arakupag, nasakit ka no. Maawatam ko mati amamuan. Adda nga minrikrik na anasakit. Wan nanang, Ala, maturog tangarudan. Good night, anak ko. good night nanang. Napulingan kayo kadi? Ha? Apay? Naglalabasit ngamin dagiti matayo. Ha? Bye-bye am dagita matak, Jonalyn. Amun gayam. Ato iti kwarta. Agyaman na, Tata Rohel. Basta titulagan ta, inton matay ti asawam. Datate agdin na. Jonalyn, kasarsarita ka. Ibagam no di mo kayat. Taisardeng kumatan ti mangted iti kwartakan ka. Kan singirak tininted ko kan ka. Bayadam amin dagijay, no di ka manugot iti kondisyon ko. Sige, Tata Rohel. Umanugotak. Oh, thank you. Ikanak man nga rod iti bonus, Jonalyn. Anya a bonus, Tata. Uray, agagla iti muging, wenno iti pingping. Mabit lang Jonalyn. Importante ito'y awag ko. Tata, agawid akmat kan tarurayan da kay Jabalay. Okay, sige. Ingat ka. Sige, Tata. Hello? Agyamanak. Aday mawag kan ko na. Nailisi akit ipagbasulak. Naimbag kayon, Lola? Saan pa'y, apok? Kaop-opera, kaiso anak kapsutak pa'y. Ala, kaasi kayo matkan ni tatang, agsaksakit kayo nga duwa. Da kami kan ni nanang kat saan? Ay, kat. Pagyamanan tayo iti Diyos at nasalunat kayo kaninanang mo. Tano agsakit tayo amin. Kasano tayo ngayon? Kapi kamat gamin nga kapi, Lola. Madinsamat ti kanayon nga kapi. Naira na la siguro ta kape. Aywan, ingka itayan itatang mo ta mga no adamasapul na. Nakaturog. Kaya't ko nga arakupan ngam agungat mat tanasakit ti bagbagina. Ay, kaasimot ni tatang mo, apok. Iso nga awawatem no kastay nga agunget, wan. Ado nga minti nasakit arikrik naan na. Wan, Lola. Ay, awan pa'y lang mat ni nanang. Ala, uraya mon. Ta sigurado apaawid den day chay, apok. Nayawid ko ni nanang dito'y balay, Jimmy. Maasikaso kan mabantayan ka manan. Aywanam, ti salunat mo. Bakit? Di ka unay agbambanog. Wan, di nakpakadanagan. Napigsaak. Kita mo, nagdadakkel tupay dagiti muscle ko. Umun-unagan dagiti matam. Gapo iti puyat. Ken banog da ita. Nagngisit aglawlaw dagiti matam. Ay na, saan man natila madmadlaw mo kanyak lakay? Natural nga eyebrow dagitan. Anay ko, agsikal manan ti tiyan ko.
tinakas mo? Di naman nga ro dengganan. Bakit? Anak! Kasano, di ka mat ngamin mangan. Mangan ka ngamin, uray basit laang. Pati tayong blender ko a prutas, di mo matinuman. Saanin nga mo nagtitaroon kanyak? Bakit? Kaslawan pa'y pigsakon nga agtilmon. Ipan kun sana. Saan ka di matakas na tibagbagam? Patip karam ti pakinakam mo. Natibkar ti pakinakam ko. Talaga nakapsutan ti bagik. Oray kayat ko pa'y ti agimbag. Saanin ang mapalin? Imbag ka pa'y, Jimmy. Di ta mapukawan itinamnama. Tatang, kunan ni nanang, bantayan kayo. Tanapan gimatang iti agas yu. Ha? Apay amay may sa tikit kitaan yu. Di kayo pa'y agkiram nga pulos. Tatang, mangmangagdak ka di. Tatang, agkuti kayo Nung nakaturog kayo, apay nga nakamulagat kayo. Nakanganga kayo pay. Di naksamat mangmangag ni tatang ko. Gunggunak man. Ha? Naglamiis ni tatang. Ulasak baka malamin. Ha? Kaslahan mo't nga agang angus. Igamakman ti tiyan na no agkutkuti unuhaan. Ha? Saan nga agang angus? Hala, natay ka din ni tatang ko. Natayan ni tatang ko. Hiram sa Diyos ang Naitabonan ni Jimmy, anak ko. Buwan, nanang. Ti amok. Agpaot pa iti sidong tayo ti asawak. Saan mat kaya man? Awanan ni tatang ko. Kailiw ko ni tatang nanang. Ala, anak ko. Di ka naglidahiwan. Agin inanan ni tatang mo. Addan iti sidong ni Apo Diyos. Naragsakan iti sidong ti Apo. Ha? Naimbaganan, nanang? Uwan, anak ko. Awanan ti sakit amarikrik nana. Addan iti sidong ni Apo Diyos. Nagpatinggan ti panagrigrig at ti amam. Awanan ti marikrig nana sakit. Naginanan ni tatang mo. Ha? Ni Tata Ruel. Iso ti umawawag. Mabutbutangak. Ambuklatan ti bagana. Diyos ko, tulungan ako. Isurum ti rumbang aramitak. Diyak kaya ti kondisyon na ngay bagbagana kanyak. Sumbatak latan. Hello, Tata Rohel? Anya nga, Jonalyn, naitabo ng ti asawam. Umay ka kadisukunan ng ditabalayo. Kwa? Wano, sikante umay ditoy. Sige. Siyaklatan ti umay di Tata Rohel. Okay. Di kan mangalay ti badom. Tadda ginatang ko akawis mo. Pasiga na itis, dagiti ginatang ko. Tagtalin na itkamot lang, dito'y balay. Sige, agrubot ka nga ronan. Tanwag babawi ka iti nagtulagan ta. Saan la si katidakas kanyak? Agraman pamilya.
Diyos ko. Tsaka mo. Noom no dahito yung aramida kung ano saan. Ngam, mabuta nga kitipang tani Tata Rohel. Tsaka kaya tamay raman ti pamilyak. Diyos ko, tarabayan na kuma. Iturong nakitium no adalan. Di mo ipalubo sa may sagmakak. Kastamot ti pamilyak. Asitega ko ni ti balay na Tata Rohel. Ha? Nagado ti pulis iti paraangan na Tata Rohel? Matanda ka. Titak pusasan. Titak ibalod. Diyos ko, pinusasanda ni Tata Rohel. Apay nga ta. Anya di ko nayo anang nagyo iti news nanang. Ni Rohel apagot utangam. Drug pusher mo't kayam. Ha? No kasta? Isumat lagayam anagado ti pulis ije balayda. Pinusasanda ni Tata Rohel. Ay, illegal mo't kayam ti pagtataudan tinagado a kwarta na. Diyos ko, agyamanak. Inlisin na kiti mabalin na pa kay sakmakak. Agyamanak, Diyos ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Bakit? Sapay la ko mata makatunusam na kiti anak ko. No siya, nalaingak ang makibagay. Pasensyam na kiti anak ko ha. At asad-sarot da. Ta inispoiled ida di lula na. Ha? Kanayon ko mat ida bagbagaan. Awan ding ganda. Ay, sarot da talaga. Di ka madanagan. Maawatak dayta. Kat ikarikmat kan ka. Ano asino dagiti napatag itibiyag mo, ipatag ko man. Ay ayatan ka ngamin unay, Elmer. Agyamanak nila ha. Ay ayatan kamat. Elmer, adda kayo. Umayap man. Ni mamang. Anak ko, ingkay lokatan tiri daw. Ada ni lola yaw. Medyo na. At dararamidog, sika na. Ala, siya akong timangilokat itiri daw, Elmer. Agmano aknan. Kumusta dagiti apo kok, Delia? Di mo matlatang tangsitan ida? Nasingpot ni Delia, mama. Martapan na nga tati kinasingpat day di Alicia nga anak ko. Pasensya ka niti pa nagsasaok balasan ko. Ngam ibagbagak lang tagpaiso. Awan mo't siguro ti makunam iti pimusayan nga anak ko, Elmer. Tanagbalin apagwadan nga asawa. Mawatan ka mo't kiti no nang asawa ka man. Kat ti makunak, Delia. Ibilang mo kumakaspodpod no nga anak dagiti apo ko. Tadyak kayat nga damang tangtangsit kadakwada. Sige, takasaritak dagiti apo ko. Excuse me. Delia, pasensya ka na. Kasta talaga ti panagsasao ti inanay di asawak. Okay lang, si kakit imat. Awan problema kanyak. Maawatak. Taamok ang napatag-unay dagiti apo ko na kankwana. Iso nga okay lang. Awan problema. Agyaman nakpagat ha. Nagasatak. Taman nakaawat tinagbalin nga asawak. Manong, inalam ka di tiwalat ko. Anya? Iti anyaga po nga laak ti walit mo ngay. Kat adda walit ko. Adamat kwartak. Dahito ka di awalat ti sapsap ulam, Jonah. Apay nga dakan ka day tita. Naragrag mo iti silid mo. Anya, kitakman. Amang ano nakisayan mo. Jacqueline no katanday ta balasang ko. Husto ka di ti bilang ti kwartam. Uwan, awan tinaksay. 2,000 pesos amin daytoy. Naglaing kang tumot ngagpabasol. Adumot lang ti kwartak ng iti si kanya. Jak pagtatak ko ng tinagbasit a kwartam.
Elmer, talaga ka di akas di kadakkel ti allowance dagiti anak mo ama pa nag-eskwela? Ay, kinapudno na bakit? Ni Lola dati mangmangtad iti kwartada. Anya, Numabalin, diya ko makayat ang mairuam dagiti ubing iti dakkel agatad. Kayat ko ida disiplinahan may papaniti kwarta. Gam, inispoil ida ni Lola da. Ni Lola da ngamin tinang taripato kadakwada iti dagabrudak. ngam Elmer, sikat ti ama. Dakdakkel ti karbangam amang disiplina kadakwada. Amok day bakit? Iso na lang talikliklikak tay makisinubang iti sigud akatugangak no mabalin. Nangruna, kat iso ti makakaadda amang tultulong kadagiti anak ko. Manipod na gawid ak ti Pilipinas. Elmer, Diyak idiagliway amang bagbaga kadagiti anak ko. rumbang laang, tanarigat no mairuam da iti dakkel a kwarta. Kasanon no awanton ni Lola da amang mangtad iti kwarta kadakwada. Sigurado ang maikawada, Elmer. John, balasang kan. Iso asurum ko man ti mangilabay iti kawas mo, wan? Jak amo taglaba. Isuro ka, no kayat mo, Jonah. Kan isuro ka pa'y ngagluto. Iti kasta nga edad yo iti kapsat mo, rumbang ko mga amo yun ti agluto. Manjak. Jak amo. Sika na tagda ka mo't. Ha? Iso nga ron ngayon asawa na ka ni Papa. Tapno da para labay ti kawas mi ka ni Manong. Balasang kan baro kayon nga kapsat. Masapul asuruan nyo dagiti trabaho dito'y balay, tapno makatulong kayo man. Ay, sorry talaga. Ngamjak maaramin ti bagbagayo. Ado ti aramidak. Agripaso akpay. Barok, ornosem man mo to'y nagsukatam. Ikabil mo iti ayan ti malabaan, ha? Di mo latan iwara iti datar. Anya ka mat tita? Nabambanno ka naggapo iti pagadalan? Paunan nakpalang mat? Isimpam adag iti pagsukatam, Barok. Mamin ano matla ti mangipisok nga iti ayan ti labada. Wanan! Makapasurun ti kastoy. Imbis at trabahom day ta, tita. Isungarod ngayon asawa na ka ni Papa, tapno da mga sikaso kada kami. Ng baon ka baon. Saan anasaya at ti kasta pa nagsungsungbat mo ba? Uy, basol kon! Gusto nga ro din Di na konsermunan. Di ti man balayo ti pagturugak, Lola. Uray siyak, Lola. Diyak kaya tagawid iti balay. Masurunak iti asawa ni Papa. Ha, apay, anyat inaramid na di ababae ka na kayo. Kinabil na kayo, pinagsasawan na kayo, wano anya, ibagayo. Baon a baon. Wen, Lola. Jay lagi ba untam mo ng aramidon? Masurunak. Paglabaan nakit din katsak nga ron mo taglaba. Anya, di kay tupay pagtrabahuan. Isokit din ti mangibaon-baon ka na kayo. Naglaingan. Lola. Sige, sige. Umay kayon dito'y balay. Total, dito'y matinagnaeday nyo idi-aday di abroad ti amayo. Agnaed kayon dito'y balay. Ipakada na kami nga ron ka ni Papa, Lola. Wen, Lola. Ta sigurado asaan na kami apalubusan ni Papa. Sige, kasaritak tuman ti amayo. Saan amabalin tar aramidan ta asawa na? Mamang, di ko kumamot pukawan ti paggrabangak. Kas amada kiti anak ko. Isola tingitak. Ngamjak kaya't apumanaw da iti puder ko. Talaga ngay panaw kung dagiti apukok dito'y balayo. Tanagalas mat gayam ti aramid ti asawam. Panangisuro ti aramidan ni Delia kadakwada, mamang. Isursuro na idang agtrabaho da. Sige, isakit mo ti asawam. Anya nga ikat asawam kat nga rod. Ngamlag-lagi pam. Napatpatag ti anak ngam asawa. Ha? Sige, no di mo palubusan dagiti apukok ngagnaed ije balay. Jak ipilit ti kayat yo. Basta siguradwen nyo, asanan nga gipulong dagiti ubing kanyak. Tano agipulong dantupay, sabalin asaritaan day ta. Anak ko, ingkay gluton. Tasaan pa yan alpas ang naglaban ni tita yo. Apan kan na, tababae ka. Sikat yung gluto. Kat si Kangay. Anya taramidam ngay mat. Siyak to tiyag Dua kayo nga gluto. Agtinulong kayo anak ko. May isa ko malatisa Alan. Imbes ko mangamin nga ije balay ni Lola ti pagnauda. Ngirot, mabanbanugak dito Naimbag pa ije balay ni Lola ata, senyorito ak ijay.
Anyan dagiti anak ko. Agbababawi ka ng panaw kadakwada iti ubing tapay. Sa bali ti ugali da adi makkel iti sidong ti lola da. Saan kayo pa pumanaw dito balay? Pangasiyo tadidak pagpungtutan. Kaya't ko tiyag na di balay ni Lola. Ura siyak, papa. Apay pumanaw kayo. Saan nyo kayat ama kuriktar dagiti mading aramid nyo? Diyo kaya ti maugdan? Saan nakasta papa? No siyak, aklunak. Nasakit tinakam ko gapoy ti panangasawa yumanan. Ura siyak, papa. Adan kain nagaw mi ti atensyon nyo. Napatpatagan ti asawa yo, ngamda kaming anak yo. Sana po no dahi tangay bagbagayo anak ko. No kasano ti panang ipatag ko kini tita yo. Kastamat kada kayo. Awan ti idumdumak kada kayo. Ipatpatag kayo anak ko. Papa, Agtalinaad kayo dito balaywan. No agungatak man. Para matla iti pagsayatan nyo na ita. Diyo ko maikan iti sabali akay papanan ti panang disiplina kada kayo anak ko. Kasano daytan, Elmer? Masikugan ni Delia. Kolehyon dagitanak mo. Agigiddanan ti paggastusam. Mamang, Tsamba-tsamba lang mat ti panaggarden mo. Tasaan matakanayon anangin na tinatang. Kaan makitaltalon ka lang mat. no kasapulan na pagsardangag pala dagiti apo ko yung agadal. Aramidak mamang, tagor nung kami pa iti pagadal da. Ay sana mabalin. Sayang titawan. Ha? Siyak ti mang paadal kadakwada. Tadamat ti pensyon ko apang paadal ko kadakwada. Pagyamanak no tulungan nyo dagiti apo yo, mamang. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya na ita. Alaak ida iti poder ko. Tayo balay ko ti pagnaadanda, Elmer. Lading itak mamang. Ngamjak umanugot iti dayta kondisyon nyo. Anya? Ha? Saan di saan? Awan ti maurayo at tulong manipod kanyak. Agaplayak manan nga agabrod, Delia. Anya, panawan da kami lakay. Kapilitan Tapno masuportarak dagiti anak ko iti panagadalda. Kastamatan ti anak ta. Elmer, Sikan ti pangital ka kadagiti anak ko. Di mo kumay dabaybayan. Ano usam ida nga isuro iti trabaho, wan? Wen, awan problema iti dayta lakay. Imbilang kun nga anik dagiti anak mo. Iso adyak to idabaybayan. Elmer, agannad ka iti pagilyan apapanama. Delia. Aganad kayo mat kadagiti anak ta. Papa, agananad ka. Kailiw da kanto lakit di, papa. Ala, gusto daytan. Basta tay bilin ko kada kayo, wan. Di ako maliplipatan. Uwan, papa. Di usok-sukiran ni tita yo. Agadal kayo anaimbag. Kumadayo Tapno maipayan kayo iti napintas a masakbayan nyo, anak ko. O anya, nalabaamon dagiti kawas mo, Jonah. Uwan, tita. Si Kaal John, nakalabakan. Linabaamon dagiti sapatos mo. Narugitan dagiti sapatos mo. Nalaba akong tita. Okay, nasayaat nga ron. Ala, ingka ang gaon, Jonah. Tamangan tayon. Aginaw kanto numalpas tayo amangan, Aljon, ha? Uwan, tita. Tita, mabalin amapan kami iji balay dalola inton malam. Saan pa'y nga ita? Taado dagiti agsusugal ijay balay dalola yo. Saan anasaya at tikas di amakitkita yo ijay? Iso atay mingan nyo ti panagmaymaysan ni lola yo. Ta isunto ti ipapan nyo iti balay na. Nagsakit ti ulok. Tita. Ay sus, nabara ka talaga, Jonah. Mabiit lang ang taringag ti kapsat mo. Ta itaray da ka iti ospital. Agurigurak mat, tita. Anya, ay sus, agpada kayo matgayam nga guri-guri iti kapsat mo. Ala, mapantayo iti ospital. Oh, aday tati taraon nyo anak ko. Kalpasan ti panlangan nyo, agtumar kayo iti agas yuwan. Uwan, tita. Uwan, tita. Naimbaglakit din ta saan kayo anak confine. Nang tadla ti doktor iti agas at tumaran nyo.
Jak makapangan. Natamnay ti panagraman ko, tita. Pilitam ang anak ko. Oray basit laang. Naimas ti linutok nga aros kaldo. Saan ang mabalin nga agtumar kayo nga awan karga ti tiyan nyo? Iso apilitin nyo ti manganuan. Ay, sukat akman ti bal. Tanapundi matan. Ay na, nagnatumat. Ay, jakmat magawat. Kurang tay tugaw ang nagtuunak. Guyod at tilamisaan. Taiso ti pagtuunak amang sukat iti bumbilya. Aday ta. Agbatay ako ni tilamisaan. Matumban tilamisaan! Anday ko. Ipatok ko. Nagsakit. Agya manak, tay may ka, Delia. Masakit kayo ka din, Nana. Dual dawan, ajak makabangon. Tanasakit ti sikat ko abumangon. Natinagak ngamin, idi imuliak iti lamisan. Limtag matan ti sikat ko. Anya? Dual daw matan, ajak nang nangan. Nabasan samot ti dayon, Nana. Kapilitan tajak ba't makapanijay si arbalasang ko. Tajak makabangon. Hala. O sige, mabiit lang ang tadalusak ti dayo. Kalpasan na, agsukat kayo, taipan kayo iji ospital. Ala, agnaid kayo pa'y lang dito'y balay. Tapno mabantayan kayo, Nana. Tani, awan mo't mga sikaso kada kayo iji balayo. Ni, di kay agsangit, Anana. Makasangit ak lang amin. Tanitak man lamalagip dagiti anak ko. Amo na pa yan ti kasasaan ko. Ngamawan ka no panawan da nga gawin. Tamakumikum da iti trabaho da. Sana bali, Nana. Tadak ang mga sikaso kada kayo. Diyak ngamin mabalin ang panawan dagiti ubing dito'y balay. Tagag-agas da, taggurigur da. Agyamanakan ka, Delia. Nagsaya at kagaya matao. Awan anyaman na, Nana. Masyanak ngamin kada kayo. Agyamanak. Ngauray di nakapkapin ano. Naayat kalat tabang tultulong kanya. Kan oray agsakit di pa nagsasaokan ka idi. Sinadaan kalata amang tultulong kanya. Kastamatan kadagiti apo ko. Pakawanan na ko balasang ko. Ay, Nana. Awan kanyak dagijay. Basta pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. Kablawan kayo, anak ko. Nakalpas kayo niti panagadalyo. Agyamanak, tayong gaadyo tinagadal. Agyaman kami mat kada kayo, papa. Tano sana gapo kada kayo. Saan mi amaragpat tara pahaap mi? Uwan, papa. Para kada kayo kada lola. Kani Mama Delia. Inawaga mo iti mama ni Titayo at Delia. Uwan, papa. Ngamin. Impatag na kami kaspud nung anak na. Nadungo ka nga ina, mama. Ket agyaman ak unay kan ka. Agyaman ak matunay kan ka, mama. Tano di gapukan ka. Saan kami anak kasurong agtrabaho iti yung nagtibalay. Kan ado dagiti nasasaya at ngayon sursurom kada kami. Iba't patagda ka, mama. Agyaman ak anak ko. Iba't patag kayo man. Agyaman ak anak ko. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Itatana katurpos kami nga agkabsat. Please, saan kayo nga umadayo, papang? Agina na kayo matan. Tada kami ti makamoy ti pagbiag tayo, ha? Anya, napigsa pa yung agtrabaho, anak ko. Basta di kayo namadayo. Agnegosyo kayo langan dito lugar tayo. Tada kami ton nga agkab sa ti makamoy ti pagpuunan nyo. Wen, papa. Tati kayat ni, agdadan na tayo amin. Kapda kami tumot timang paadal iti naudi akabsat mi. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below.
Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Babae ti anak ta, Lena. Nakipimpintas ng uming. Karupropam. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupa na? Tamaladaga pa'y laeng, Ben. Basta madlaw kon asika ti kayong ingas na. Isa nagpintas ti anak ta, bakit? Huston ti may nga anak ta. Diyak kayatan ti aganak, Ben. Nagrigat. Ay na, kastalay ti damo. Agamin to nagbaybayag. Laklaka amton ti agpasngay. Kurang ati may nga anak ta. Uray, dua, wano talo. Wano, upat no iso. Diyak nga rod kayatan. Uray kumanubak nang ta. Ta uray aganakak iti ado. Ta mangala ta iti yayada. Ngam nakurapay tamat. Ay, pasensya ka na. Doon ako rapayak lang, Lena. Ang maipasigurado kan ka. Adi ka ito aglangan amangan iti anak ta. Diyak ipalumos na ita. Aggagatak iti husto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka ijay talon. Ngam di tay matla bumaknangan. Dumtang tulay ta bakit? Basta saan ta mapukawan iti namnama. Patcheck nga ipaito ti Diyos day ta kanata. Kanon to nga tangay. Masikuran na kon, Ben. Addan anak ta. Ngam isulat tamat ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganat bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang tulay ta iti umno a panawen. Bakit? Umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anyat linuto mamasida ngay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako niti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareya. Ay, pasigabulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tana sustansya dagiti ipapaunag mo. Nagruna. Ket aggat gatas ti anak taken ka. Ay, kaanon to nga tagumin na awat ti panagbiag ta. Marigrigatan ako na mga wawiri ti anak ta. Mapuypuyatan na kakanayon, ta nakamangmangit mat. Sana balay. Tadak mo't akasinublat mo ang mangisala iti anak ta. No kas diyang agsangit. Nubak nang takuma, di anda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daddo mga amamok. At dayaya dagiti anak da. Adda katulong day je balay da. Takasano, nagbabak nang dagiti nakiasawaan da. Ay, ala, inta mga nun. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatasak. Ben, saan ka pa maturog ta day bagak? Anya na ito bakit? Sapay ko matamawatan na kiti dahito nga ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga agtrabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Agluwasakin ton bikat. Tay nakagsapul iti trabaho kay di syudad. Anya? Ay, sana. Basit pa iti anak ta. Kan di ka pa unay makatagad. Ngamin di ka pa imot natanggad iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben. Kabaala akong tagtrabaho. Lading itak, ngam di ka palubusan. Lading itak mat. Ngam sana si kati makalapod iti kayat kong aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maaddan iti ado a kwarta. Bayam asyak tag sa lukag para iti pamilya ta, Lena. Bantayam kit di ti anak ta. Kaanon tupay ngay. Manalon ka lang. Awam mo't ado a kwartam dita. Nagmula ka itinatang basit matlat mapaglaklakwam. Pasensya ka na. Naranaak ngamin din nalaka apresyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsak agumin awan tumadla ti panagbiag tayo. Ikarik bakit? Dublyak ti kinagagat kong ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amang ano lakay kan bakit tan, di tapay labing maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat no makasapulak iti napinda sa panggadak, agurnungak, tag negosyo akto. Saan ka nga umadayo bakit? Maasi kang umamat iti anak ta. Basit pa'y unay tapno panawam.
Kat ano sampay nga wawir na? Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak. Nulapdanak na saysayat lang ag sinatan, Ben. Anya? Apay a pinalubo sa mapimanaw jay asawam. Ke maladaga pa ilaeng ti anak yaw. Ay, kasanun nga iti panaggatas na. Impanaw nanti gatas ti apo kaw. Linapdakmat. Jak pinalubusan. Ang nagpilit nanang. Ken pinangtaanak. Nolapdak kano iti kayat ng aramidan. Nasaysayat la kanong agsina kamin. Anya? Ha! Awan asin na iti anak yaw. Ay, kaasin mo ti apo kaw ka. Nakuna namat kid di nga agawid tunggal agsweldo nanang. Ay, malala. Taaw-awirag ti apo kaw. Tapno makatrabaho ka lata anak kaw. O ala, sumrekan na my friend. Dito iti boarding house ko. Nalawa mo't gayam ti apartment mo, Diana. Asino ti kadwang magnanaad ditoy? Awan, si Saklaang ditoy. Manungay ti abang mo ditoy. Nangina ang gumayos lang. Di, iti abang mo ti papapanan ti sweldom. Saan asyak ti agbaybayad iti abang ko ditoy. Anya? Kasano ti abang ko ditoy ngay? Mano ti share ko iti abang, Diana. Ay na, di mo panunutin dayta. Talibre ti panagnaid mo dito'y apartment. Naalala, umikakitin tag merienda tapay. Kanuntan ti in-take out ta merienda. Diana, anya ka di trabaho ti pangisarkam kanya? Waitress iti may sa beer house, Lena. Ket mo? Ha? Napintas ka. Iso sigurado ang maawat ka ijay. Kan kalaslas bangam, friend. Manungay ti sweldo. Sakto lang. Ngam, ado ti matip mo ijay. Bumawi ka ititip. Ta ado ti galante a customer ijay. Ijay ka di mo tayan ti trabahom? Agkatrabahuan tanto, Diana? Saan? Si kalaang ti agtrabaho ijay. Ta imikatakon. Kat aksapsapol da iti kasukat ko. Apay nga imikat ka? Pinagsardeng na kun ati nobyo. Di na kayat nga agtrabaho ak ijayon. No kasta. Adan nobyom, Diana? Asino ngay? Kan taga ano? Ay na, maam-amom to no madamdama. Ta umay ag dinner dito eh. Hello, Lina. Kumusta ka? Nasaya at latamat, sir. Ay, da kayo gayam tinobyo ti gayam ko. Di mo siguro namnaman na may sala ka iti nobyo ni Diana niya. Ay na, tawin laeng ni Mensyo tilakay, friend. Ang ubing pa'y tirik na na. Saan ka di, honey? Huwag, honey. Gusto ka iti Dayta. O, ala. Mang Rabita yun. Kabayatan ti panag-iinistoryata yun, honey. Lena? Saan maturog tinobyong dito'y dagus mo, Diana? Saan? Tada sa bali a balay na. Balay da, iti asawa na. Ha? No kasta? Ada asawa tinobyong? Win, friend. Sana problema dayta. Tasyak ti ay ayatin na. Kan maipaay na amin nakasapulak. Kat uri dya kag trabaho mabalin. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Iso kaslag susweldo ak matlaangan. Anya? Mariknak ti bannog ko na. Ngam agano sak. Gagangay la siguro iti agdadamo ti kastoy. Ngam no mairwamak ton ditoy. Patsa ka sa anak ton amarigatan iti trabahok. Kan saan na bale? Tadakkel ti matmat gadak ditoy. Sapay la kuma. Tabumak na nga kon iti mabiit. Mapanang iti syudad. Tayo naksapulon ti asawak nanang. Anya? Apay amum ay ati pang sapulam kum kuha na ijay. Sapula ka.
Ay nanak ko ayan, nalawa ijay syudad. Kasano ang masapulam, no di mo mo amaw ti address na ijay. Nanang, saan nga may na nagparparik na nila na kanyak? Jack maawagan ti cellphone na. Anya? Masapol ang mayawid kong ti asawak. Tapag sasaritaan tayong ti panagkalay sa mi. Ay, anyan, manipong doon nga mimpimanaw. Sana na nagawawi na pulaws. Di na kay mapanunot mo iti anak yaw. Insukat na kan samutin nga main. Di kay kumamot agsaw iti kasta nanang. Sana maaramin ni Lena ti kasta. Agyaman tayo mawag kamot lang, Lena. Kumusta kan? Agawid ka kuman. Kailiw da kan iti anak ta. Ladingitak, Ben. Ngam jakon agawid dita. Anya? Iso ngay mawag ha. Tamangan mo namnamaampay lang ti panagsublik. Sikan ti makaamoy ti anak ta. Tabi siya kiti trabaho dito eh. Pangasim. Di na kami panawan iti anak ta. Ay-ayatan ka. Kasapulan ta kay iti anak ta. Hello? Lena? Lena? Mala, di mo ipilit ti bagim ken kwa na do talaga di na kan kayat, anak ko. Sa balik, tada ti anak mo, aliw-liwam. Isulangan ati pangibukbukam iti atensyon mo. Ay-ayatak ti asawag nanang. Ay, uray ay-ayatam, no di na ka mo ay-ayatan, awan serbi na. Isu alipata munday tarik nam ken ni Lena. Nabayaga ko nga agtrab-trabaho dito syudad. Ngam, awang pa'y urnong ko, Diana. Ay, nadlaw ko nga minkin ka, nga adagas-gastadoram, Lena. Hindi ka masaksakitan na. Ngamday ta nga min tinadlaw ko kan ka. Linawas nga agpabaro kay tibag, sapatos, bado, kanayon ti outing mo. Ay, jakmo't maliklikan ti awis dagiti barkadak, Diana. Kan may sa, uray ka sa no ti panagurnong ko. Magastos ko matlat to ti kwartak. Ay, mabambanugak nga rodan nga agtrab-trabaho, friend. Okay, anya nga ro ti planom? Agawid ka ni jay lugar yo? Saan? Adda nga min agar-aram kanya kabak ng alakay. Iso na lang tana, ada asawa na. Kasmatla itinobyom. Anya? Ay, kasanon ti asawam ije probinsya? Nabayagan na nalipatak dayjay, Diana. Kaya't kaatuladan, nga oray saan ka nga agtrabaho, at dalata kwartam, kan napintas ti pagnanaadam. Ay, lading ito, Klena, ngam nawabalin, jak kaya, maitulad ka kanyak. Ha? San apan nakibiyang dayto ya? Ngam, panangisakit ko kan kakas gayam. Napadas kung dayta, iso nga amok ti bagbaga, kan adan kapadasak. Narigat ti sitwasyon ko, Lena. Diana? Iso ano mabalin? Diya kaya da maitulad ka kanyak. Narigat ti makirelasyon iti adaanan iti pamilya. Ken saan ko nga inayat ti nobyo? Kwarta na laeng ti kayat ko ken kuana. Kinapudno na. Plano kon asinaan ti nobyo. Ta kayat kumuten ti mga barwanan, Lena. Ay, adakan ka dayta, Diana. Basta siyak, nabukalan ti desisyon ko. Praktikalan ti biyag ita. Iso ang makaamoditan. Ikari nga di kan to agri nga titisidong ko, Lena. Agbiag kakas la rena. Itid ko kami nga sa pulan. Kan agabang ang itipagnadam. Agyamanak, Densyo. Ngamjak may karya ka na yun ti panagdan nata. Tamo meten, ado na iti negosyo nga sa sikaswag. Wen, maawatak dayta. Iso nga ayos laeng, Densyo. Densyo, nasayata imay ka. Anday bakak. Anya tayo tahani. Masikugak.
Tanya ko mahita. Sana problema na ita. Ure aga na ka iti sa nga pulo. Kabaila ka suportaran. Anya, Aywanam nga roti sikog mo. Tapno na salon ato tipas ngay mo nga anak ta. Kas nakaano lang, iti maladaga ti apukok, ben. Ang amita, dakilan. Dandan agiskwilan. Wen nga ron nanang. Mano natawon tinapalabas, manipod pinanawan ti inana. Ang maging gata, di pa'y imay kinita, ti inana maid. Kahit kumustan ngay tirik naman ako, nakalipat kan. Wen nanang. Nabayagan na naaklon ko ti amin. Nailiwliwag kung tinaramid ni Lena kanyak. Una, rumbang laang anak ko. Sa nabalay, taadan anak mo. Nanang, kayat ni Tata Kandro nga ipaabang ti may sa ektary atalon na. Abangak na jay. Anya, ay kada nga raw pagabang mo, anak ko. Ang mga nangina mo ti abang. Masubot ko ti abang nanang. Basta mulaak iti ado. Sika, anak ko. Kutsapay lakuma, taag swerte kantaw, anak ko. isumot lagayam asag paminsan kalangan nga umay dito'y dagus mi kadagiti anak ta. Tadapay sa bali ang babaim. Saan lagayam masisyak ti babaim, Densyo? Awan ti karbengam nga reklamo. Taimun una, anak karelasyon ko da Caroline ken Jenilyn sakbay adata. Anya? Iso adi mo pagimunan ida. Agpapada ti trato kada kayo. Pati allowance nga itid ko kada kayo ket agpapada amin. Densyo, duwa ti anak tan. Agbalbaliw ka kuman. Away, kaya't mo na sinaan ka. Nagbalbaliw ha. Siyempre, sinaan kayo aminan a babay ti biyag ko. Kaya't ipamaysa akong ti atensyon ko iti original nga asawa. Ha? Iso adi mo sasawan ti kasta. Anay ko. Agsakit man ti baro ko. Danuman. Anyat mariknam. Maulawa ka. Ken marigata ng agangas. Diyak mawawatan. Tirik na ka. Mabit lang nga rod. Yalan kay ti danom. Diana, sa dino tayan mo. Ada ka kadipa iti sigod adagus mo. Ay, nabayagan na pimanaw ki Jay, Lena. Tanabayag mo to na sinina at tinubyo ki Jay. Apay, anyat sang sanitam. Diana, awanan ni Densyo. Natayan. Anya? Kano pa'y? Anyat ipatay na. Naatake ti puso. Madamaitan ti panakalamay na iji balayda. Diyak makapan iji ta mabutagak. Amangan no niya taramidan ta asawa na kanyak. Anya? Agad, kasano kayo ang kadagiti ubing? Diyak ka mo taramidag, friend. Awan na pulos ti imbati ni Densyo ang kwartami. Kanado pa'y gayam ta anak na iti sabali a babae. Anya? Ay, friend, pumanaw ka laangan dita syudad. Agawit ka ni di probinsya. Agrigat kayo lang dita. Sabay, ay na po, babasit pa lagi di anak mo. Kapilitan na kasta. Agsubliak lang iti asawa nga di probinsya, Diana. Pimanawan dagiti trak ng bunag iti inapit mo amula manakaw. Wala nang. Kaya't naranaak man ang tinangin na presyo ti imula katarong. Ay weng nga raw. Ay na. Ha, aduman na ti naglakwa manakaw. Aduman ti kwartam. Wala nang. Kaya't patsaka parabor ti apo ti amin a bendisyon na maaawat ko. Why, wala nakaw. Nayat unay ti Diyos, ta kinaasyan na tayaw iti apo ko. Wala nang. Kanwan gayam. Nasaon ni Tata Kandro nga ilako na ti ababagak atalon na. Takasapulan da ka no ti kwarta. Iso nga imbaga ka siya kung ti manggatang.
Ay ka, adakan ka, aday ta anak ka. Wow! Adan lugan tayo, tatang. Trakpay! Una na ka. Tapno da pangiluganan tayo kadagiti mulak. Ni, tatang, adan nagsarda nga tricycle iti batog tayo. Sino nga tada kita? Kumusta kayon, Ben? Lena, nakalagip ka mat. Anak mo dagita duang ubing? Wen, Ben, natayan ti Amada. Tatang! At to yun ti pinaalam adanon. Iso ka din ti anak ta, Ben. Uwan, ni Girlie. Girlie anak. Agmano ka kaninanang mo. Anak ko, ay na, kumusta kan? Ay na, dakkel kagaya man. Ay na, nagpintas ka, anak ko. Shakti naman, anak ko. Kumusta kan? Apay ngay ka lang nga agpakita ngay nanang. Sa di mo tinagapwam. Napanak kami nagtrabaho ijay syudad, anak ko. Anak ko, ay, wan, kakabsat mo dagito eh. Tinasayat. Umunag tayo pa dito balay. Napulod di tiruar. Di tayo nagtipagsasaritaan tayo. Pimintasan ti balay tayo, Ben. Kan, adda pa'y gaya man lugan mo. Pimintas gaya man ti panagbiagyo di ti probinsya. Naasiw na ti Diyos, Lena. Iso tinagapon namin dagit aparamor. Kayan ka pumutan iti panagsalsalukag ko. Nakunapay ni Nanang, nakagatang kapay kanon iti dagam. When? Pakawanan na kuma, Ben. Dakkel tinagbasulakan ka. Naaklon kung ti panang panaw mo kada kami. Iso na bayagan na napakawan ka, Lena. Agyaman ako, Nay. No kasta, adda pa'y gundaway ko amang sulnit itinagkurangak kada kayo. Napakawan kan. Gamdya kon makisinnublian pa'y kan ka. Ha? Nabayagan na napukaw ti panagayat ko kan ka, Lena. Iso adi ka kumanmang namnama pa'y kanyak. Ben. No pamakawan, may ko kan ka. Angam no ti panagayat. Sorry. Ngam nabayagan anapukaw dayta.